Ayan. Sige, satyada na po. Ding score sheets na po rin judges tamo. No karila po, ding pamilya at kaklase supporters na rin group number 1. Palakpakan! Ayan. Sige. Baka dito yun, umanaya rin anak. Ladies and gentlemen, pakilala ko na po, ding kakatamong group number 1.
Palakpakan tala po, din mo munang pupong mag-perform para kanitigan panapon. Nakalmunakala, salamat King Angels Community Band. Yung kaya katama pong mo munang grupong mag-perform.
Paganakampo, di natala pong pwesto o lugar para po king karelandalan king pamag-isip. Pasibay po, nakalpunta ka lang salamat. King kakatamo pong mo ng grupong mag-perform. Angels Community Band. Please welcome king kakatamong pangaduang grupong mag-perform para king kakatamo pong drum and lyre competition kaniting banwa. At di gaganakan tayo yung kaya katamong Sinukwan Festival 2025 palakpakan tala din kaya katamong pangaduang grupo ng Pampanga High School. Itsurang makasadyano po rin kaya katamang pangaduang grupo. Pasibay po palakpakan tala din kaya katamong second group in Pampanga High School.
mag-perform ngayon gat panapon lupa na larim po makasadya. Kakit ko na lang po makapila na laketa. Pakilala ko lang po, ding kaya katamong katlong grupong mag-perform. Karitingkat panapon, ilapin po ring Baliti Integrated School. Pakilala ko po kaya kayo din kaya katang pangatlong grupo para kanitingkat panapon. Baliti Integrated School.
Takalmuna salamat kay katamong pangatlong grupong mag-perform. Palakpakan tala po ding Baliti Integrated School. Alright, kay katamong pong pangapat na grupong mag-perform. Kanitinggat pa natin, ilapin po din San Luis National High School. Reminder mo po, karen pong mikabandiking saken, dareng makapark yan po king gulot na po ring stage, yan pong dalan. Pakisuyo bila po nung malyari po ilapit tala po kano malapit ketang food park, keta po king malapit kayong botanical garden. Pakisuyo daw po, din kaya katamo pong security, ulitan ko po, deta pong mikabandi. Makarila po ng supporters na! Mani pa talapating malao ta lugar din eh. Malao talaga no? Palakpakan tala po! San Luis National High School.
mo nakala salamat kay kakatang pangapat na grupo palakpakan tala po ding San Luis National High School. Yata na at palakpakan. At welcome din kakatamong tauling grupo ang mag-perform para kanitinggat panapon. Ilapin po ding Governor of L. Lazatin Integrated School. Peripatan la pa mo po king syudad ng Angeles. Malawot-lawot la naman po pipatan. O karila po rin supporters na po ng Lazatin o Governor Rafael Lazatin Integrated School. Loreta, sila kita. Ang nangyari po, pasibay po, saan ko na po, din kaya katantauling grupong mag-perform. Ngayon gat panapon, the Governor of L. Lazatin Integrated School.
Nakalpunta ka lang, salamat kay kakatamo pong tahuling grupong mag-perform. Ganiting kat panapod, palakpakan tala po din Governor of LL Zatin Integrated School. Maisonette Dancers!
Nagkakalasalamat. Please welcome group number 2. Thank you very much, group number 2. Let's now have group number 3. Salamat, group number 3. Let us now have group Salamat, group number 4. Let's now have the group number 5. Group number 2, group number 3, group number 4, at group number 5 para kita ulit sabayan o sold out. Tingnan ka flag bearers.